ntho di keke tsa tsamaya tjena ka hare ho Afrika Borwa mona man di keke tsa tsamaya bona teacher e latile mistress sekolong a 64-year-old man o hlaba pela bana ba sekolo vata gal man halwa tsana ko mba ke ba mphe puso ena for beke fela ke na le sesole ke na le sepolisa ho nna mo ke tshwere sesole le seponisa gore ke tswa ke tshwere matla makalo ya go jwetsa ntwe kholo ka shua ha bohloko ka shua bohloko a holo ke a bolella ke a jwetsa thabo ke a jwetsa moshimane wa ka re ke ra phela tjena ke makeisheneng re phela ka digeng batho ba tshaba o tsamaya makeisheneng ka baka la digeng batho ba tshaba o etsa eng ka baka la digeng ke makeisheneng re phela le ka di Apollo tsena light tsena tse sa sebetseng o ina le batho ba tlameha hore ba di sebedise ke makeisheneng ha re tlameha hore ho hlwekiswe makeisheneng ho na le batho ba tla thibela kapa ba tla hanela batho ha ba hlwekisa makeisheneng re phele hara mantle yano hobane nyeo a hana ha bo nyeo batla ba tlo hlwekisa mantle yao ha re tlameha ho dumela ntwe tse ka reng tsena jwalo ka tshaba setso fela mmuso ko ona rona re tla sa mmuso tshwantse re thuse mo mmuso lokela re thuse o tlameha hore o re thuse o shebe mathatana ntate thuso wa nkutlusa bohloko ka mo buang ka teng ke a dumedisa gore o bua ntho e kgolo o tlele ka mona ka bo Lady Brand o tlo bona disuri tsho bone mathata ntate o buile nnete la o ka thola ntate o buile nnete mme kana go tsohle batho ba bang ba utlwa bohloko ha o bua nnete etseng re tlameha hore re shebeng hore na re etsa jwang metseng ya rona makeisheneng bona sekolong mane teacher e kene a fihle a hlabe mistress pela bana makgetlo bana ba shebile gona o bolela mmuso na batho ba o tshabe ba o tshabe ene ke ona mmuso na o ipaketse mathata wa hore batho ba se ke ba o tshaba ke bona ha o ka dithuso wentseng ke tlatla di television tlatla di korante mona ha ba mathisitse thuso o bona hohle ho lokile re mo mathisitse re entse ha ba mathisitse motho a le mong a tsebalang ho no bothata bo fatse mona re batho ba jwang re tshaba se jwang hantle mo mamedi re reng re bueng jwang bathong re tshaba se jwang tsana go nka re le bobudi bona motho ka botlwela ba tsamao itulela hae ba motho na go nke tlo wa ke pelo ka studio ka mo ke tlo wa ke pelo gore ke tlo wa ke pelo ka mo ke sa rateng ho utlwa le o bona batho ba sotle ka mo ke nna ntho etsang hore moya wa ka o be bohloko mo mamedi ke hore ho na le batho ba ka kgonang ho thusa mo mamedi mo ngotsa re ntate thuso ke bohloko South Africa e senyehile ntate thuso ke bohloko South Africa e senyehile hai man that's why the constitution ya rona le okela hore e tshintshwe man hona le mo tlameleng hore e tshintshwe teng man democracy na rona e senyegenge haholo man democracy ya rona e senyegenge mo mamedi manga a ka tla mona batho ba thuba bo dintho mona tsa mo sheba hore ho jwang diporong tsa di train tsa mo sheba hore ho jwang bo railway tsa mo sheba di clinicing tsa mo sheba bo di holo batho ba tshesa clinic ya bana thaba le yona o ile a tshomonnelo ke leng ka bapala taba tsa hae mona ka tsatsi le leng enwa wa mani Singapore a runkile Singapore itamukane hore a ikenye tseleng e kena hantle o ile a tlameha hore a etse mosebetsi o moholo ba neng ba senya thepa ya mmuso ba senya thepa ya setjhaba ona ba kwalla nakong wa qetela sa bila ba kwalletse le hore jwale kana ko ena o sana na gore ba tla hlala magotleng a dinyewe ha fumana fela o sentse thepa o kwalletse o ile a kenya Singapore mona sporo ya tsama ka sporo Singapore a khothaletsa le sekolo re batho ba sekolong ba lo ithuta lo tseba le puo o la mono ba sebedisa puo ya Senyesemane
a re le tsebe puo ena la le ka mona ka bo Asia ka mona mahlakorengano ya kwana le tsebe puo e le ithute ka matla mme le ithute le technology aba kenya mo ya batho ba hae man ene re ha kena le sekolong ha fitla sekolong a fumana hore gona le globe sa sebetseng sekolong na le ka principal a re tswe tsamaya yena ka bena le president ya tshwere Singapore ba ne ba mo tshaba ha kena mona ha kena jarting a school of mana o le ditshila ene le mathata fela go ba hlwekisang sekolong se mosebetsi no fedile ka yona nako yona yeo go ba no isetsang difate ka toropong ka mona ha na fumana sefate se o mmesitse se sena metsi o na o leleka no tsamaya ba re tsatsile hana ya airport ya ba o fumana hore ona le sefate mono se ntsumi ba re ba tla nkemela le mo sefofaneng ke batla o tseba re ke motho a sebetsang mo a sebetsana le difate tsena tse wisang boemafofane a re ke batla mo tseba ba re ke nye president sefofane se tla tsamaya se ka nna sa tsamaya ke batla utlwa taba ya sefate se a re se ka nna sa tsamaya sa ntsi ya sefofane ha ona bothata ke tla palama fofane se seng hape ke batla utlwa taba ya sefate sena hobaneng se sa nwesetswa ha ba re banna molateng mme a tla tseba hore ha fitla o motho ona o fedile mosebetsi o fedile ha fitla ha ba jwalo fela matlwana mono shebe ka mora metsotso e meng le meng e meraro a hlahlojwa a shejwa rona matlwana ano a hlwekile na o tlo utswe ka ra Singapore o leke ho etsa botsotsinyana ba hore o nkela motho spatche sa hae kapa o nkela motho cell phone ya hae o tla bona boko ba katse ke a o jwetsa bona boko ba katse ke a o bolella o senye thepa fela gore go utlwa le hore man o ile wa thuba ntho e itseng wa thuba festere fela mo gore ntho nye koro mono o keke wa ya Singapore wa fika wa itsetsa batho ba Singapore license o tswa ka ntle o Singapore o keke wa yetsa ntho eo mo thabang ha ba fumana o ina le motswalle o tsama le motho ya keneng ka botsotsi ya keneng ka paqama ka hara Singapore ba o dipota mmoho le yena yo tso tsama le yena ntse re eno ke motswalle wa ka eno re a phidisana eno jwang ba o palamisa o tsama le yena ba lo lahlela hona moeding wa habo motheo o bona re na o etsa jwang hona jwale batho mesebetsi ha iyo diterene ha di tsamaye eng ho ya senya ho utswa diporo ho utswa motlakase bo sentle ke ba senyetswa ke batho mona ba ya utswa hona jwale batho ba thuba le di transformer tsa motlakase ha bana taba hore ho etsala ba utswa bo dipetleleng ha bana taba di clinicing ha bana taba rona ho etsa di kerekeng ba kena ba senya ba utswa bana ke kwa etsa mono never